Yes, turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero aya ni amakuru atandukanye tubabwira mukande subscribe kugira ngo muzajye mubasha gukomeza gukurikirana amakuru agiye atandukanye. Rero uyu munsi reka duhere kuri aya makuru y'ikiruhuko cyatanzwe kimara hafi icyumweru, aho ikinyamakuru cyanditse ngo amakuru mashya mu Rwanda hatanzwe ikiruhuko rusange hafi icyumweru. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo yatangaje ko guhera tariki ya mbere Nyakanga kugeza ku ya 4 Nyakanga 2025 ari iminsi y'ikiruhuko. Akazi kakazasubukurwa tariki ya 7 Nyakanga. Bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo kuri wa gatanu tariki 20 Kamena 2025. Yatangarijemo iminsi y'ikiruhuko iteganyijwe mu cyumweru gikurikira igitaha. Tariki ya mbere Nyakanga isanzwe ari umunsi w'ubwigenge, ndetse na tariki 4 Nyakanga ikaba umunsi wo kwibohora, aho iyi minsi yombi izaba ari ikiruhuko rusange. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo ikomeza igaragaza ko uretse aya matariki ateganyijweho iminsi mikuru y'ingenzi mu Rwanda, hanateganyijwe iminsi y'ikiruhuko iri hagati y'ayo matariki, ariyo ku ya 2 no ku ya 3 Nyakanga 2025. Iyi minisiteri igakomeza mu itangazo ryayo igira iti: akazi kazasubukurwa ku wa mbere tariki ya 7 Nyakanga 2025. Iri tangazo rivuga kandi ko serivisi z'ingenzi zizakomeza gutangwa kugira ngo ibikorwa bidahagarara, zirimo iz'ubuvuzi, zirimo inzu zicuruza imiti, farumasi zibarirwa muri serivisi z'ingenzi. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iramenyesha ko iminsi ikurikira izaba ari iminsi y'ikiruhuko. Uko niko itangazo baritangaje. Haravuga ngo itangazo: Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iramenyesha ko iminsi ikurikira izaba ari iminsi y'ikiruhuko rusange. Ku wa 2 tariki ya mbere Nyakanga 2025 ni umunsi w'ubwigenge. Ku wa 5 tariki ya 4 Nyakanga 2025 ni umunsi wo kwibohora. Minisiteri iramenyesha kandi ko guverinoma yatanze ikiruhuko rusange ku minsi ikurikira: ku wa 3 tariki 2 Nyakanga 2025, ku wa 4 tariki ya 3 Nyakanga 2025 akazi kazasubukurwa ku wa mbere tariki 7 Nyakanga 2025. Serivisi z'ingenzi zizakomeza gutangwa kugira ngo ibikorwa bidahagarara. Turasabwa kwizihiza iyi minsi mikuru ikomeye mu buryo buboneye kandi butekanye. Tubifurije iminsi mikuru myiza. Ni ikiruhuko kiri hafi y'icyumweru rwose, ndakeka haburamo umunsi umwe. Hano hari andi makuru y'umupasiteri. Pasiteri yafunzwe nyuma yo kurarana n'umugore w'abandi wari wamusuye yakoze urugendo rurerure apfiriye iwe. Iyi ni inkuru yatangajwe na Radio TV10, ni ikinyamakuru cyabo cyandika. Pasiteri yafunzwe nyuma yo kurarana n'umugore w'abandi wari wamusuye yakoze urugendo rurerure apfiriwe. Hano ndi kubona bahise bashyiraho rwose ifoto y'umuntu uri gusoma Bibiliya. Umukozi w'Imana utuye mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru, akaba n'umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubutaka, ari mu maboko ya RIB akurikiranyweho urupfu rw'umugore wari waturutse mu karere ka Nyagatare akajya kumusura akaza gupfira iwe. Uyu mupasiteri asanzwe ari umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubutaka muri uyu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru. Uyu mukozi w'Imana utuye mu ntara y'Amajyepfo yatawe muri yombi tariki 15 Kamena 2025 nyuma y'uko umugore wari waje kumusura avuye mu ntara y'Iburasirazuba apfiriwe.
Amakuru avuga ko uyu mukozi w'Imana yari yasuwe na nyakwigendera avuye mu karere ka Nyagatare aho asanzwe afite urugo, ndetse uyu mupasiteri akaba nawe yarigeze kuhaba ahakorera umurimo w'ivugabutumwa ku buryo bari basanzwe baziranye. Ifungwa ry'uyu mupasiteri ryemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Thierry, wavuze ko uyu mupasiteri akekwaho icyaha cy'ubwicanyi. Dr Murangira yagize ati iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko kuwa 13 Kamena 2025 uyu mupasiteri wari usanzwe ari n'umuyobozi mu murenge w'iwabo yatangiye gukurikiranwa nyuma y'uko asuwe n'umugore akaza gupfira iwe, ndetse n'umurambo ugasangwa mu nzu ye. Uyu mukozi w'Imana ubu afungiye kuri sitasiyo ya Muganza y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, mu gihe hagikomeje gukorwa iperereza naho umurambo wa nyakwigendera ukaba warajyanywe gukorerwa isuzuma. Icyo itegeko riteganya: icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake gikekwa kuri uyu mupasiteri giteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi ngingo ivuga ko umuntu wica undi abishaka aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ntago byoroshye cyane. Andi makuru, Amerika, ubufasha bwahabwaga abaryamana bahuje ibitsina bwatangiye gukurwaho. Umurongo wa telefone wakoreshwaga n'abaryamana bahuje ibitsina bafite ibitekerezo bishobora kuganisha ku kwiyahura ugiye gukurwaho nyuma y'uko guverinoma ya Amerika yemeje ko igiye guhagarika amafaranga yakoreshwaga muri icyo gikorwa. Muri rusange, agashami gakoresha uyu murongo kabarizwa mu ishami rishinzwe kwakira abantu bafite ibitekerezo byo kwiyahura rizwi nka 988. Umuryango wa Trevor Project wanenze iki gikorwa, aho umuyobozi mukuru wawo James Black yavuze ko ibikorwa byo gukumira kwiyahura ntabwo ari ibikorwa bya politiki. Umurongo wasigayeho uzajya wakira icyiciro cy'abaryamana bahuje ibitsina mu gihe usanzwe wakira ibindi byiciro birimo abafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, ababaswe n'ibiyobyabwenge n'abandi. Aba bashobora gutanga ibibazo n'ibyifuzo byabo binyuze mu guhamagara kuri telefone no gukoresha ubutumwa bugufi. Murakoze cyane kuba mwadukurikiye. Imana ibahe umugisha.